Wasana nendlebe ngize nendaba. Allegedly wesiswa okuzoba khona ama-by-elections. Nakhona esingazi ukuthi azoba khona yini ngoba inhlangano yokhetho engazimele ayizimele. Sekucacile lokho. Uma nje inhlangano yokhetho le engazimele isenkingeni eyodwa yokuthi iMK ifake icala. Kulwiswa leli icala ukuthi lingaqhubeki ngapha inhlangano yokhetho olungazimele engazimele inenkinga ukuthi njengoba ilwisa leli cala inyathela yonke into ngenyawo ukuthi kuqhubeka ama result njengoba bazi vele ubuqhopholo lababenza. So inkinga yabi sekuthini kodwa engathi lobufakazi obukhona bungephumela obala ngoba ubufakazi baphumela obala people will revolt ukuthi kanti sonke lesikhathi lenhlangano eyokhetho abacabanga ukuthi izimele kanti ayizimele. So ebese ke kuba neunrest yile into abayibalekelayo njengoba bethumela abantu eKZN bebecabanga ukuthi abantu bazola willingly uyabo ukuthi khona kuzolwisa leyo nto yokuthi yena eKZN iyaliwa kube ngathi kubhula lowo mlilo bese bezama ukuqhubha izinto ngapha. Angithi siyabazi ukuthi ba operate kanjani kodwa ngebhadi eKZN abantu bavele bayithulela bangasithenga leso sikelemu sabo. So manje bakuleyo nkinga bafethi enkulu ukuthi balwisa ukuthi icala leli linyathelo ngenyawo lingaqhubeki ngapha basaba futhi ukuthi ubufakazi lokho mabuke bavela in the public domain there will be hell. So okusho ukuthi vele uma ngabe kwenzeka kuba nalezo zinto ezizoba khona uma kwenzeka ubufakazi lobu buvela lokho kuzogcina because ukuthi kungaqhubeki lutho okuyogcina sekudala ukuthi iphinde futhi iqalwe phansi kuvoto. So abazi la bekhona abazi ukuthi benze njani ziyakhala ngapha nangapha laba abanye bayabapressela ukuthi hey ningayithathi indaba yelokhuzana yecase yabo bathi ningayithathi indaba yecase. Laba abanye bathi hey bafethu kodwa manje uma ngabe singayithathi indaba yecase ubufakazi lobu uma sebuphuma sizomisa kanjani. Laba abanye abanandaba vele abanandaba ke laba abanye bona bajahe nje ukuthi izinto ayiqhubeke bakwazi ukuthi baluthe ngendlela abazolutha ngayo. But nakhona lapho futhi kusenale uncertainty yokuthi even if kuyaqhutshekwa nezinto igenge yakwaGogo le enye ithi yona yiyi kudala so kuyisiza ngani ukuthi baphushe indaba ukuthi akuqhutshekwe nezinto kube ukuthi le mandate le abayinikwe lephezulu ayizofezeka. Uyabona ukuthi there is this predicament nje there is this catch-22 situation that is unexplainable. So abantu abalali bafethe ebusuku ningabona abantu beqinisa ubuzo bekhuluma lapha kweni abantu abalali ebusuku bafethe isho bona laba kwa-IEC abalali ebusuku abazi bazoyisolva kanjani lento and imali already imali idliwe. So there is that problem nje bafethu esingayazi ukuthi iyogcina iphelelepi ukhetho nje olizayo impela hayi mancane amathuba ukuthi simbone uIEC unless if kumanje they confess to their sins bavumela icase iqhubeke kuvela ubufakazi obukhona qalwe phansi uvotwe and then bese impilo iyaqhubeka and then in that way babambisane namaqembu kahle kuze kufike u2026 bebambisene namaqembu uma kuvotwa beze nama mechanism right azokwenza ukuthi kungabikho umuntu ozoba nama complaint emva kokhetho. So there is that situation nje siswami into engayisho mina leyo ukuthi cha ama by elections azayo kodwa nakhona okungacaci kahle ngoba uIEC usesempambanweni zomgwaqo ilapho nje dadwethu I hope ugezwakala.